ai le faiala pese mea fiaki tolo pulo ya o tau oma lo kone malia mo testinga o kone fiaki ke ko kiuskai nanga ole sikya ngai ainga ngai ya kako kasian kang kakalo mo tato kapakaya kone fiaki yo o ngai iso makukua yo o ya ilako uma Tenga emosu, tenga faali. Eu skai umaka ko speaker nipo. Afkaya ko nipo. Ili ko sikai malaya mana ia mai fo yo. Ulo iso ya langi kusalo le kuwa nipo. Ya, se usula la pesa, la pesa kusia ya ubia la pesa. Christmas is more than a time for hanging holly at the door, wrapping toys for the children, or going shopping at the store. It's a season for my lasting while I rest of the day. The Christ I worship, make life rich. He deserves my praise. Praising Jesus. Praising Jesus. Christmas is the time for praising Jesus. Oh, praising Jesus. Praising Jesus. Christmas is the time for praising the Lord. Kelissima Simoni e faafetayai ile tupu sili waya au mai ole me alofa oh silly. Mas kausap kasi. Taimi ole viinga ona ole fia ya Yesu le keriso e mawai le ola famala e ia pea oia. Praising Jesus. Praising Jesus. Christmas is the time for praising the Lord. Merry Christmas to you all and a Happy New Year. Music.